Mwebyo mushaho yanje ebintu biyo mu government ebindo mu banywani bandi kandi mukwatanise nanye tukatungura komanda takozere ekyo nyenda kusima omukyalo wanje omukire y'Munonga akankwatiraho bana ba mawumura randareta kasente orakakora n'ogumukyalo abonire so nicho nandi kugambira babarasha bakanamba munsasire pinda kabaha mutandera bushu kutukozera ki ekyakwanza kya byona twazabye mpirizagana noza kushanga ngwana orugachi yange ori kuza Kanyabwanga ori kuza Seri Bikurungu toza kubota kwetorora tugaruke twakora urutindo rwawaje rutahifaha kandi naro yati abakuruga karangara tubikibonabona mukwetorora kandi twagaruka twakora urutindo rwa Rushaya oruna yeteriro sente zanje ezabeniza miliyoni 100 constituency abantu bakiyanga amashanyarazi kanterero gakonectinga konko bwa hati obucheka nshanjari gana bo muri Rulinda North bagire amashanyarazi obucheka nshanjari gana bagire amamizi kandi president Museveni azize munaza garuka atongere biliyoni 8 atuyira mizo muri Nchwera atikore program ya mizi terezi mitoma yona buri cyaro tuza kuteka amamizi nyina byinje bikuza gukora konkeba byinje ntiza kuba tuganira byona basize kubikora agwamani gani embi basize kubishaka agwamani gani akarura kanje kimunda bize mutinda cyakanisa tikakuza kugira mugasho abo kuba mwagutaheriza hinkushaka byona binagamba mbire ni mshaka wa president Museveni ninza kubashaba mbeshengereze naza kuyayo chorus nkaza kuyayoze ngudo zanye zimukugambe ntindo na kibyone ninza kukibasa mwaheza kumuzindukira igana ninza kubashaba mwana mukwazi ninza kwijanda bemu nganire nimwe yaba arbo muntu bucyo kushobora tubushoborore konko mukunda wit president ebyatukorire na rukundo ati nitorwe twishire ahiba kwiburira nimwe ndiyo nimihura nindetera ninza kubashaba mbaretere tutereze ecyanga ki hati munyikirize nyine mukama witu wekibina hawe cheka cha Western Region Engineer Akiki iwo mukama witu ninyenda mu murabi ho kurunda yije mpora agambe na nabantu beye kandi ninyenda kusima murumuna wanje tikumanya yaba hihi Nelson Tugume wa inspire achitamaho ogogwe niwe aliona za kutiyambo mbyomwani gwitu gwena tereo factory yo murembe tungamo kandi niwe yatiyamba twini nkorana we ababoda abo kubanyiriza webale Munonga webale nemwana wanje Dr. Cedric inkumanya ya byaho konkana abanyambere Munonga kandi yes Dr. Cedric ogwe n'umwana witayongekere factory ya billion 300 kana arugamitoma so abaja mitoma tubayambire nyine n'abazire banje Muzei Daudi na mama Tede baryaha nabo biye konka nyono mchara wanje ntwenda kashani mutorekere rukundo reka turebe kunu hatimo mwaguri na nendwara nyingi kandi ntizakwata abakora yendijo nyina n'abana bite barwire mitima kunu nashoza sente nyingi n'abatwara India abamo bakira no abandi barabo batwara kizire twija twatandika banka y'abacyara mugentunguka twatandika miliyoni 5 erimo abacyara 8 hata message ziri kurenga biliyoni 2 kandi erimo abacyara bari kurenga kakara na nababoda kabatanzira banka nabatera miliyoni 2 mama Janet yabatera miliyoni 2 twabatera na n'izindi kandi buri cyaro nkateka mu savings group
abacara nabatera mu miliyoni emwe eminyeto nazitera mu miliyoni emwe buri cyaro ezo zo namwe ukiza nateka mu miliyoni ziri kurenga rukaga umucanga citu village kandi abantu miliyoni musavinga nizibonera nagurira buri muruka computer za parish modo kugira bareka kuri iyo sente zo kubateka mu computer bana muronde za parish modo kandi nija hati nimbahereza insigo za busha zo mwani abakwenda kwingo mwani mwena nimbahereza insigo za busha nabahereza n'inkoko za busha hino wangizusa izo zazanye bebe nabahandika mangu kandi nza kubongera kandi abahereza amafuka ga busha burika yone katunga onga hati umugedini mkwatanise n'amadini gona abasilamu buri mwaka nintwara abasilamu bari kure abasilamu bashatu meka abasilamu bo witu na batu barikiraho meka bahareba abo kuba bakuru b'abasilamu bo witu bakaba ko Kampala kandi betaga kuzameka kwiyayo mitisha nashakara amakanisa amakereziya nizijiti byona kandi unani wanje kinisiza na wanga mushaba ya ambassador kumisha tu ezitwahire amaramizo goma hati tereza kuravya agengudo tereza kora rugudo orugurugati zinda rukuraba munu konka president Museveni hati arutiro mu manifesto munaroba rutere korasi mbagurire karvati za miliyoni rukaga muri mugera mwena nazereza karvati zo murembe kandi mwaye kwata mu murimo nimwe mwazeteraho nyenda kubasimeje kwata nisanentero muhimbo etuma nabashakira munonga kandi hati nyomo yabazo kitongwize orutindo rwanshinga oyuka kuza kuteka orutindo kumara myaka igana kandi kibyo tuza kurishozaho biliyoni 8 narishi miliyoni 8 kandi ezo owazikire president Museveni turugire kora orutindo rwanya Kinengo na Kahesha hati twatanise gombora ya Kiyanga twatwatanise ne gombora ya Kigende abakuru gokwe noza kushanga ngwana urugakiyanga uri kuzakanyabwanga uri kuzeseri hati mwena mwereze kitera akadongo bampate n'umucyara wanje mutaka munyibireho konka obutwaza Kampala niwe twatorinde kuba deputy wa president Museveni na vice chairman wa ahari chairman Museveni habwa burenge rwizoba yona mweno gulwo kama witu twaikombya henaremu mu region yitu gamba hona nabantu ba hello oh kandi niwe yakereza bona kurbayi guru kikanza mwebare munonga mwebare kumpolitiza mwebare munonga no bokazora kare tudo Rotana la deputy speaker Thomas Teva oye Museveni Mtama oye Rotana deputy speaker webare kuzarwa kunu bamutera ngara zamani webare
wa Mtoma kuretera abagenyi b'amani ninja kubakorra ndinde kushorora ninje Karitundu Alex Okanga rutatenga mu ngamo. District ye Kamuli Baba President. District eno erimu factory ye bikado etalindala. Ayera district eno kuba nti erima bikado. E supply ya kudi factory dindi musanvu. Nga tulikusaba nga tuwegaira lata waife. Akawumbika n'akaida okukola ku nguudo okuditereza. Tika kamala mu district eno ye Kamuli. Olw'eri moroka ebinene bitambulira mu nguudo edo. Nga tulikusaba lata waife. Akasente kanaka 1 billion kaire ku constituency ediri mu Kamuli muno. Then ekyokubiri kyataire mu memo yo president era lata waife. Ne isaza lino wote imerie buzaya. Eisaza lino baba nerisinga bunene mu Uganda mona. Kubali lina amagombola ikumiliti. Atenga amagombola no lata waife. Gona galitwalibwa omubaka parliament mulala. Ifo tusizo okusaba lata. Nti eisaza lino eryebuzaya. Tulikusaba busabe okugonza ku mirimo lata. Oikirize lyo lyetongole lyona tuliwe district baba. Oba ekisoboka ekindi tusobola okulitemamu dafuka constituency zibiri. Twongere okusika obuyambi nga bwidde okumpi abantu n'ebintu byonna byonna ebyetakisa. Muzeeyi ekisembayo tulikukwebaza. Webala okuuma maama waifono Rebecca Itwala Kadaga. Webala okumentalinga. Webale okumwesiga. Tulikusaba baba waife, muzeeyi waife era dada waife. Oyongera okwesiga omukairo ono kubanga omukairo ono iddobozi ly'amaanyi mu Busoga muno naddala e Kamuli wano alagira era yatambulira n'abantu. N'okusaba nti baba singa oba osazeewo n'oyamba akusemberera abe ng'akwirira mu kiseera ekirako. Ekisembayo baba SG, ekisembayo mudashikandala. Baba emirembe mu kyalo kino kyatebenkera. Abiri twongere okusika obuyambi nga bwidde okumpi eri abantu n'ebintu byonna byonna ebyetakisa. Muzeeyi ekisembayo tulikukwebaza. Webala okuuma maama waifono Rebecca Itwala Kadaga. Webala okumentalinga. Webale okumwesiga. Tulikusaba baba waife, muzeeyi waife era dada waife. Oyongera okwesiga omukairo ono kubanga omukairo ono iddobozi ly'amaanyi mu Busoga muno naddala e Kamuli wano alagira era yatambulira n'abantu. N'okusaba nti baba singa oba osazeewo n'oyamba akusemberera abe ng'akwirira mu kiseera ekirako. Ekisembayo baba SG, ekisembayo mudashikandala. Baba emirembe mu kyalo kino kyatebenkera. Wali ensonga ibiri. Eriyo omwino gwe wakola naye nga mumweta late Captain Namiti Robert Kagata. Baba omukulu oyo wakola naye ibanga yaleka abaana bana. Abaana bano buli webenda okusemberera. Bantu banjawo era babakubiranga kuliya bali kusaba busabe. Lata oba wa appointment iwo ono olagira. Babakuletere baide bakulamuse kuba mwino oyo mutowe mwali. Then you read the president twawulire lata. Ngeri abasibe bewasoniwe omutima ogw'ekisabana nsaba tukubira ku president mungalo. Baba abasibe wasoniwe mulimu n'omusibi omu n'abaire ava Kamuli eno aye n'abaire amaze mu ikomera emyaka 15. Awo tusabira baba eri abasibe abandi 7 bali luzireeyo lata waife president. Awo owundi yaweziriza emyaka 83 aye alikuvundira mu ikomera aweruzira. Abandi bamaze emyaka 13 aye ng'ekyabatwaza mu ikomera eruzireeyo baba emisango gyali nga tiziramu makulu era nga gyakuwaayiriza.
twekusaba era nanfukamire mu mutima gwange lata obe n'ekisa nga wootera okuba nakyo buliido lata waife naabo omusanvu abasigaire yeruzira lata waife tukuleetera amaina ago ife tukwesiga niwe baba erwaida kulagira ekisemba yakasekendi kala SG baba kamuli eno wali wajesiga kamuli eno nga wajesiga nga tulina ba ministers batanu ebugabula north lata waife nga watuwa nga tulinayo minister Kizige Moses ebugabula south lata nga tulinayo minister Asmani Shiyingi wanebuzaya wote ime nga tulinayo minister Isaac Musumba ne municipality wale Rada district yona yona nga tulina mama waife Rebecca Itwala Kadaga nebutansi lata waife president ngeriyo minister avayo gobeta azuba abantu bano bona baba waife president tuli kumavivi tukisana tulina omulala akasavinga ku cabinet yo baba tuli kusaba baba n'obwawembo emyaka 83 aya alikuvundira mu ikomera weruzira abandi bamaze emyaka 13 ayinge chaba twaza mu ikomera ruzireyo baba emisango gyalinga tizamu makulu era gajakuwayiriza twekusaba era nanfukamire mu mutima gwange lata obe n'ekisa nga wootera okuba nakyo buliido lata waife naabo omusanvu abasigaire yeruzira lata waife tukuleetera amaina ago ife tukwesiga niwe baba erwaida kulagira ekisemba yakasekendi kala SG baba kamuli eno wali wajesiga kamuli eno nga wajesiga nga tulina ba ministers batanu ebugabula north lata waife nga watuwa nga tulinayo minister Kizige Moses ebugabula south lata nga tulinayo minister Asmani Shiyingi wanebuzaya wote ime nga tulinayo minister Isaac Musumba ne municipality wale Rada district yona nga tulina mama waife Rebecca Itwala Kadaga nebutansi lata waife president ngeriyo minister avayo gobeta azuba abantu bano bona baba waife president tuli kumavivi tukisana tulina omulala akasavinga ku cabinet yo baba tuli kusaba baba n'obwawembo si tusangane ko wali mu kyalo kyaffe bali no kwida tuli kusoka ko isusayo yetwa mu industrial park Your Excellency twatambwide mu buso bweno yona nga bali kusaba industrial park ayesisaka eno tojeri mu industrial park na musagali osobola kutandikira okuside yeka muli kubayo eriwo tutandikirawo ebintu bitambule babandi bakole kubyabo tulusaba ebe gazetted otemune amasana sagetagisa ensengo yebe nge etambula tulikwebasa mu bintu ebindi Marine University erikuzibwera musagali mama ajizi Joko kwegeresa abantu abasimba meri azimba amato abegesa okuvuga emeri n'ebintu ebindi bayita kusomesera wano ina musaga entertainment prefect ono golaba but why lwaki njogera bwenti wansonga tibannange Thomas please tell all the other people, the members of parliament and the flag bearers mukolera abantu ebintu byebetaaga Thomas mumukubire kongogalo mukube ngogalo mukitegedde n'abalala bagende babayiseewo nga tebabeesimbyeko si kyekyo abantu b'emitoma tewabangayo omuntu ajja n'abasumbuwa mukitegedde tugende n'omuntu omu asake aleete si kyekyo netendete pasa bona kurgayi group ikanza mwebare munonga mwebare kumpolitiza mwebare munonga ono kazora Karitundu Regional Deputy Speaker Thomas Tayagwa oye Msabane Mitama oye Right Honorable Deputy Speaker webare kuzarwa kunu bamuterwa ngaro zamani webare kuzarwa mutoma turetera abagenyi b'amani ninja kubakorra ndinde kushorora ninje Karitundu Alex Okanga rutatenga mu ngamo